Call IMF, oh my Ghana, and IMF wants to say, yes, Sika, a one ma, a brano modeba, a bebois or minor, any jumadiated to Yesika Samotoye, Nanim Prenuso, a bino, and she say, or Modi Ekugo IMF Nimno, one my dear to me, Nisika, $380 million, and one mobe JJ, the Babes sell or Manisika Simu. Executive Board Emma International Monetary Fund IMF Ajiatum eye enhihye Ghana edigu akwam amano aboa omano esikasem eye review je womo ajiatumi ejina ye Ghana ahodin a womo enya ede afie ye extended credit facility program I no eboa omano esikasem wenam suntino womo ebema eye omano sikabotene eye de etoso ensia $380 million. Abra womo eji atumuno osofo a ono na hwe Ghana sikasem so ato forcing e de atudwa se wo hwe anamoya womo tuya eyade a eba beboa Ghana pa ma ni sikasem akonenim oto aso se we ekire pa se eye resetting agenda a ban no e de sineni so no eyade beboa pa ma enwuma akosoro empuntuduma enso bekonenim pa